Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Teman-teman, Aye ketemu sama ondel-ondel yang kocak bener dah. Masa malam-malam mau nangkepin buaya? Buat apaan tuh? Nih langsung aja lah teman-teman nonton videonya nih ya. Teman-teman, udah malam bener nih. Aye belum dapat ondel-ondel juga lagi. Malah badan udah capek bener. Duh, begini deh teman-teman kalau nyari ondel-ondel. Nggak setiap hari ketemu teman-teman. Capek ayahnya, pulang aja kali ya teman-teman. Hari ini kayak kagak jadi upload lagi dah. Bentaran. No kayak ondel-ondel apa bukan ya? Kayaknya sih ondel-ondel loh. Iya ya. Iya, rumahnya ondel-ondel lo, jabrik-jabrik apaan kalau bukan ondel-ondel. Rezeki Aye ini mah hitungin mari Ntar juga kemari. Duh, Aye udah capek bener soalnya teman-teman. Duh, males Aye nyamperin. Itu dia nyamperin sendiri tuh. Tuh lihat tuh. Siapa ya? Rumah-rumahnya kayak Aye kenal. Siapa nih? Teman lama Aye rumahnya kayaknya ya. Siapa ya? Aduh, mukanya gelap banget lagi. Siapa nih? Ran! Dari suara-suaranya Aye kenal itu. Di madep sono manggil Aye tapi madep sono. Bagaimana urusannya sih itu? Oi, Bang, mari. Iya, ntar dulu apa? Ayo betulin tali sepatu tadi. Baron. Si Juki. Ya ampun, Aye kira siapa? Ayo, Ron. Emang lu ngapain di mari? Aye lagi ngaso aja. Mau kemana Juki? Ayo disuruh nangkep buaya. Nangkep buaya? Nangkep buaya di mana? Buat apaan buayanya? Ini besok kan ada nikahan. Ayo disuruh bawain buaya. Lah, bagaimana? Lah besok kalau nikahan makan bawainnya roti buaya, bukan buaya beneran. Lagian emang lu berani apa nangkep buaya? Itu dia, Ayo bingung. Dari tadi Ayo ajak ijik pengen nyariin buaya di mana ya? Ayo udah ya Ron ya, Ayo balik aja nggak? Suwe bener dah Ayo dikerjain. Katanya bilangnya disuruh bawain buaya. Kagak taunya roti buaya. Ya iya, masa iya Ayo nangkep buaya? Kocak banget no ondel-ondel. Sian banget dikerjain suruh nangkepin buaya. Bye-bye bang, dicaplok. Ipin, tombol apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum, halo teman-teman. Ketemu lagi sama Aye Baron si ondel-ondel. Hehehe, teman-teman, bagaimana penampilan Aye? Udah mirip belum ame Bang Haji Oma? Tapi ini rambut, kumis, sama jenggot palsu teman-teman. Duh, gatel bener. Buka dulu ya. Nah, begini baru enak nih teman-teman. Oke deh. Langsung aja nih teman-teman. Drama di video kali ini ada ondel-ondel cantik bener. Wow. Terus lucunya lagi masih di pipinya ada Doraemonnya. Nih, langsung aja nonton videonya teman-teman.
Nah, ini dia teman-teman. Tadi Aye ngeliat ondel-ondel lagi ngaso. Aye pengen samperin. Terus Aye pengen suruh joget. Buat teman-teman pecinta ondel-ondel nih. Po. Iya bang. Ya Allah, cantik bener Po. Beda bener sama Jamile. Bang Baron ngomongin Aye ye. Ngomongin Jamile kok Aye jadi merinding ya. Ih. Po joget ya Po ye. Jogetnya begini aja ya bang ya. Soalnya capek bener dia. Udah ngibing dari pagi. Iya Po, nggak apa-apa. Tapi sekalian kenalan ya Po. Sama teman-teman YouTube Aye. Ye. Iya bang. Halo teman-teman. Nama Aye Dora. Aye biasa dipanggil Po Dora. Po Dora. Iya bang. Seriusan namanya Po Dora? Serius abang. Kepanjangannya Doraemon. Hehehe. Pantesan itu di pipinya ada Doraemon, itu gambar Doraemon ya Po ya? Iya bang. Ini saking ngefansnya Aye sama Doraemon. Sampai Aye pasangin stiker nih. Stiker Doraemon nih bang ya. Si abang lagian Aye lagi joget. Dideketin aja. Untung Aye nggak sosor. Hehe. Lampu kenapa sih Po? Kagak taunya si Empo ini cantik-cantik tapi lucu orangnya ya. Hai, halo teman-teman YouTube-nya Bang Baron. Nonton terus ya channelnya Bang Baron nih. Soalnya ada Aye loh. Halo. Tapi bener nih Bang nih masukin ke YouTube. Terus Bang. Bener lah Po. Masa iya bohong? Iya, soalnya nanti Aye mau nontonin Bang. Bang, Aye kagak bisa lama-lama nih Bang. Aye capek bener Bang. Udahan aja ya Bang ya. Ya Bang ya. Dadah. Dadah. Yaudah Po, iya kagak apa-apa. Ya udah kapan-kapan lain waktu kita ketemu lagi ya Bang ya. Kalau Aye kagak capek. Dadah teman-teman YouTube. Dadah Bang Baron. Dadah Po Dora, hati-hati ye. Tuh cantik bener ondel-ondel ya.